Twongeye kubasuhuza uyu munsi ibintu ni pempe. Uyu munsi haraza gushya. Ndagusaba yuko wakurikirana, urabona ko umubare w'abana wiyongeye, urabona ko ibintu ari byiza cyane. Ndabasabye rero dukurikirane, uyu munsi ibintu bigiye kuba ari umuriro. Uyu munsi hagomba urabona uyu munsi twaciye utuzu twakoze imirongo, ni ukuvuga ngo buri mwana ari buze kujya asimbuka bitewe n'akazi agezemo, umurongo bitewe n'ikirimo nicyo ari buze kuba atsindiye. Buri mwana ategetswe kuba yambaye agatambaro mu maso gatuma atareba aho ari buze kuba asimbukira. Mureke dutangire. Yeah, boy. No, 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 no. Urabona ko umukino ugeze ku iherezo, abana batsinze urabona ko bishimye, kandi n'abatatsinze bari buze gusangira na bagenzi babo. Turabasaba gukora ku nzogera hasi aho ngaho, mugakora subscribe. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.